Kublai pi barwa ni pedang subhai pi cakne tu kubor jongi upet ngor cable news. Kimat bekongsan joko kubor mentakateo kilong. Kwa ke sarkar banwan hiu chairman ba general secretary ke HNLC syakjing ekran esok. Syak kawang tiagas ba cha bom lati ki dekat ke hito ba tmu lektor sya secretariat. Eno uba Himalaya M Shang Priang ya keseng BJP Bandrung syak NPP. On kami biang ikot kisla jadi kendai ngut kedua pulih MBBS ag open category. Bom batit kipat ba iu subanong to aduk banda jamjai HMIDC Omyam. Jur kinong to wire cable hakeleng kenong ba Shillong. Bat persyak seng bhalang ban petkela kerteng ya ke India syaka Bharat. Sembut Menteri Rang ba kejelau ba Preston Tan Song Uloong ba ke sarkar keladap ban Pak Ketien syaka kenhon keng atiar kah New Trap National Liberation Council HNLC. Bagi nong elam ki bahakli jongka bakin wan ban don lang haga jingya keren esok. Bat ke sarkar kadang ap ikarai ke ban syem da keseng HNLC ban yo apnya cakamat ya ke jingya keren esok. Hadian bakeseng HNLC kalapan benar bakala banweng no eladian ya ke jingya keren esok namar bagi nong elam keseng gila syakot hajar ha ke jing syari. Nagaliang usembut Menteri Rang ba kejela uba Preston Tan Song uloong ba notis ban khot hajar kam dai ke ba ai ke sarkar ndai ke de belale da ke jing syari. Uli itu bagi lasyong ya kejingilang ya keren esok haka kela ke beningkong ka sarkar pedeng bak sarkar jela kela kerpat bikin sengobah ban penstat no haka ban pentip iki kimat ki bagi kuat bani keren bat gidang ap ke jubab na ke HNLC. Halor ke jingdawa ke HNLC ban map no iki kampaman bala pengat persya iki uba Preston Tan Song uloong baha kawat ke beningkong jong ke jingkeren esok le keren ya baro kini kimat bala penpauru bagi kuat bani keren bat kinong ilam ki baha kli do om tang vice chairman bat lu kerpat ke HNLC bahkan ai ketien no lengbau nong mi kemat jongki. Uba Preston Tan Song uloong ba ke sarkar keladap Pak Ketien syaka HNLC baga kuat bau chairman uba Bobby Marwen bat general secretary uba San Kuparnong Trau bandan lang ha ke jingyalang ya keren esok kabanwan bat ke sarkar kadang ap ke HNLC ban syem megarai bat ban ai ketien syaka sarkar. Dang hak sing ublai ke HNLC kalapan pau ke jing persya ke bajur halur ke jing khat hajar kinong yalam jongki wat haba ke jing keren esok kadang ya cakamat. Baru baksan Kuparnong Trau ula dawan ke sarkar ban wengi ke jing pengat kendon iki nong yalam ke HNLC bat ban map no iki baro ki kambaman lem kumta ke HNLC kala ban weng no eladia na ke jing keren esok. It is not the government who issued the notice. This is the normal process of the court. Judiciary and executive is already separated. I think you understand that. But see, we had a formal talk just once. And in fact, from our side, from both from the central government and the state government, we have requested them, please speed up. What are the issues you wanted for discussion? We are waiting for that. In fact, my appeal to all of them, once again to HNLC leaders, be serious, come up, we are waiting for you. Then we discuss. Because as I said to you, they should not be so panicky about the warrant issued by the court. There's someone issued by the court. This is a normal process, as I said to you. That's why we would like to process the sitting at the earliest possible. Then we will work out all these issues. Pi kata ngong pi hakatu ke meeting ke menukong ngila ya keren ni kini ni ong lu bangin ya keren bat ki bor ke bakam halor. Ndai ban ong tangi tu vice chairman le de kini kita. Ni kwa ban keren ru ki bor ke balor. Te laki long serius ni kwa ban ong ba sengobha ni de government both central and state government ni long serius ba bat ke bang kerpat na kaliang jo ke sarkar long ba sengobha ai ke decision communicate changi lengba utu lingman jongki bat lengba lingman jongi we are ready for the sitting in the days to come. Crime is crime. I don't know what do you mean by saying heinous. See, crime is crime, whether big or small, but crime is crime and it is subjected to the law. So why should you ask that question? That's what I'm saying. The law takes its own course. When there is any criminal activities, we have to do it. And there is no way out of that. As far as HNLC talk is concerned, I would like to assure them once again, I would like to also request all of them, especially the senior leaders, please come forward. We are waiting for you, both central and the state government, for the further talks that we would like to have. The ball is now in their court. That's what I'm telling you. The government is waiting for them to reply and fix. And we would like also in the next talk
that at least secretary or maybe chairman should also be present in the talk. Ha kabaydai bagi jeng tumu ke Sarkar Pedang ban Penteri Kam ya ka One Nation One Election. Uba Preston Tinsong uluang bagi Sarkar Kam pat yo opdiang ya ka nogo jeng tho halor kane kamat. Bat kumta umpat kwa ban keren AA halor kane. Mereka kum gejeng sengo ju usimet hi la dan kawai kari bat kawai ke election on la ban tengkai ka por ka pisa bat on la ro ban tengkai ka jeng penan kami gibriau ya ka bahap ban penan kam sisien badan ke election. Ulang sisien bala Penteri Kam ya ka model code of conduct ka kata bhagi kam penroi jong ka Sarkar Jela ni jong ka Sarkar Pedang. No, that we don't know yet. See, it has not come officially for the debate, be it in the parliament or be it in the state assembly. So I can't comment anything on that. But of course, my personal opinion is, if we have one election, one nation, I think we'll be able to save a lot of time. We will be able to save a lot of funds, and we'll be also able to save a lot of manpower where we need to ultimately, once you have election, you understand, even model code of conduct has to be implemented every 6 months or every 7 months, which ultimately it affects the overall developmental program of be it the central government or the state government. Ki pulet dakala asngi ublay jong katayo kila kawang dakatia gas yakidkhot jong kaseng Nyau Trap Integrated Territorial Organization HITO. Kibala persyang banitur sa secretariat apadang kajing penjari ya kekenhuan cispa saw CRPC haganong ba Shillong da kibor pinat distrik jong ka East Khasi Hills. Hal keporman step jong ka South Tarik unai luar Hajar Arpulai, kinong elam jong ka hito kila syakot hajar Hasadar Police Station. Bat kumta keseng hito, kelelum patba ha parking lot kemudian mar persya ke SBI main branch, bat nang ni kelemi banyat patba ban senran kinong elam haduk bandapoya tanah. Hadin beladap kejengwan hajar kinong elam bagi dikot ke hito, kelemi belitur sa secretariat, merian dalam poi hajan ke office ke deputy commissioner. Ki pulit kila khang lenti kinong elam bat gidkhot ka hito banyat patba ne belitur sa secretariat. Kadba kejingnya kadang ya cakamat ladan kejing jerong keti bat ki pulit ban tem mekane kila kawang dagi tia gas ban penprai gidkhot ka hito. Bak ladan ru kejing syak kawang mau ki pulit. Tang hadion katungnya por bagi pulit kila kawang dagi tia gas bat be no bat bom ru dulati gidkhot ka hito kila prano na kene kejaka.
लेके चलो गाड़ी है ना गाड़ी में Kakasi Students Union Maulai Circle hadian bagali ojeng tep bagladon kejing ya kenat apedang gidhot jangkawai keseng bhalang bat kipulet hagitan kendailat kebla sakhiru ikejing pen ibor jang kipulet hagani kejing pen ibor kipulet keladon ka jingle jang kipulet ha kaba kla thombor klam khen snapshot ikikin thai brio kebade dukan ha kajaka peneng kali jang muda ha persya ke SBI office hajan kendailat Kani kejing thombor kipulet da kabakawang ya ketedam pensat khamat apok kedukan desa wat da pedeng bagi gilong keme kila khang no kedukan jengki. Kani kejing le jengwei pulet Phongjan Yong kabalayi bat balasa priang lengba ka video kade kejing temu ban pen mensaw kini ki arngot ki kentai brio kila kenno. Bat kini ki arngot ki kentai ki dei na kisnong maulai mautawar jalimut. Bat kila ong bagane kejing le jengnu pulet kadai tang ban le kput lane ban le rha. Re kade kejing temu wat ban pen mensaw yaki bat ban shim kejing im jangki kentai brio ki bam dan meta ha kejing kulmar ke bami hakitan kendailat. Kaseng kala penram jor ya kene kejing thombor ki pulet ha ka sau terek unai lur arhajar arpulai. Bat ulong bakim dan show ya kemensiam isen wat ki kentai brio. Kumta kaseng kala dawa na ki bor ki bahalor bagi dai ban penstam mardor ki pulet ki bran kti ha kene kejing thombor. Show kaseng kala penpaw kejing kendet kejing le don bor ki pulet ialah ki paradok parasnam hasor shelong. Ndai ong pat bagi penret bat pendam tedong haki than kaput. Asyakwang bom hani kini kali le kok asyakwang na. Tak kan kejing biat kulit bobiat. Use jipe nam kong. Ya beli ke kawang mesti tu siapa? Umtip dan Mantap, yo ira mandi bakawang. naleng siata umtip ba pi pulit ki dan kisian tu berdukan. Yo isu itu lah jadi tak bisa dikendong benar. Ki dat Kemudian kita bisa itu macam hadap mesti disediakan. Mungkin apa bisa sesuatu baru. I read in English or Hindi, otherwise my channel will not understand. hello he can explain to you. Berat bang, kerja bank wala berat ke mobile, berat lu nadong kadang. Aja berat. Ini berat lain. Jadi banyak lah ya macam itu sekolah. Ano ba siya tergas dekat dai? Takan? Mele ra ko ngai biya biya. Hai biya jai mele. MLA Barem ke Mausenram constituency ubah Himalaya Moktan Changpliang. Hadian bulami no nagaseng BJP ha kasngi pale jang katayo ulepen bana bu ondet ban penya sok no elade bat kaseng National People's Party NPP. Habaya keren bekinong patay kubor ubah Himalaya Moktan Changpliang ulaong bularong syakaseng BJP kedai namar kejing buram kejing syania kaseng kebelam da menteri rang bado keri Narendra Modi. Barwat haba ularem no aki election MLA na Mausenram ula beteng bandon bat kaseng BJP ban kentio ya kene kaseng san pertai.
Uloong bagadao kubala penlong yau ban mino na ke BJP ke dinamar bagajur pelat ke jingle siliang. Kejing penuh ni gibahayang bahasem kejing jur pelat jong gajing akan ad apok keseng. Uba HM Shangpliang ula pensyairu ba kajing thong presiden ha kamau senram mandal de ubahayang ju kadai bola dai lupa nong ngelam barang ba bade kene karai la soidu presiden ke BJP Meghalaya. Uletho bularong sa kaseng NPP klaim kanu ko kendon nrai banyo ekalat ban chakri gipat ba kamau senram bat kejala pro gowei. Habalakali la udan ne em kejing tmu bane kondi ki election MP sa Lok Sabha hagasnam arajar arpusaw na ke NPP. Uba HM Shangpliang uloong bulalit penyaso sa kaseng NPP klaim kanu ko kendon bat un hagaseng ban shimekarai kebedai bat ki election MP sa Lok Sabha. Uba HM Shangpliang uletho ru bak NPP kan pediang buram yu rengkat bat kinong kersan jong ha ka khatlai terik menta unai lur ha ka office terikam jong kaseng NPP ka badan halat chumia Shillong. I had submitted my resignation letter to the office of the state BJP here in Shillong, and I have resigned from the primary membership of the BJP. In fact, last year in November 2022, I had enrolled myself as a member of the BJP because I had a lot of respect and a lot of admiration for the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I did not see any better future in the state BJP here. Though I would have loved to remain in the party, but there were a lot of other issues. There were internal conflicts. There was nepotism, which undermined the growth of the party. If we have to work for the welfare of the people, then such things should not find a room, such as internal conflicts, and nepotism should not find a room if we are there for the welfare of the people. And therefore I thought the best way is to quit the party. If Mr. Mauri had mentioned that there was nepotism from my side, it was furthermore from his side, because his wife has already been appointed as the General Secretary of the Mahila Morcha. And furthermore, there are other friends who are very close to him who have been given assignments, and there are more people who are deserving who are outside. There are more people in the party who have sacrificed and who worked silently all throughout these years, and yet they are sidelined. I understand there was one mention of Mr. Mauri about my cousin brother being appointed as a Mandal president. I would like to clarify that. We resigned from the TMC en masse, and my cousin brother was already a block president under the TMC, and that resignation en masse came to the BJP, and accordingly he got that position again by virtue of entering the BJP, and that was notified by Mr. Mauri himself. It was not my doing. It was notified by the party president. If he had found that there was something wrong in it, then that kind of an appointment or notification should not have come out. So I would leave all these issues to be addressed by the party itself. Before I left the house, I have indicated the flaws in the house. Now it is up to the owner of the house to address the issues and straighten the house. I have nothing more to say because I have left the house.
Da kejing sengau halor kejing kentop ya ki kendai ngot ki bamdai ki nongshong shnong kejela hak open category ban pule ya ke MBBS lengba ka bha jong sarkar. Ka khasi students union hakala asing ublai jong katayo kala let kendo ya ke menteri ketenat ka kot ka khia kejela i Dr. Amprin lengdo ban pha tuklar bat ban pha pen bet biang ya ketop kerteng. Kaseng khasi students union po kejing ilamu presiden ulambok starwell marengar bat u general secretary u Donald V Thaba. Kilapan pau hak Dr. Amprin lengdo ekejing persya ki kendai ngot ki samla pulie ki belayo ek baha pulie na ke open category na bakim don ki kot kisla ban pensisha bagi diginong song snong kejela. Kiloong ba kawai na ki kendon ban apply leng ba kabha sarkar ya ke MBBS kadai beginong apply ki di bandai ginong song snong bapura jong kejela bandon ya ke permanent resident certificate PRC. Nrai ki kendai ngut kisamla kuliah ka open category kila ai tang da ka professional PRC ke betrekam tang lai benai nekat ar benai. Kini thu ba ka menteri sarkar kelapen tikena bakan bat shwai ka thup kerteng bat ka KSU kan pharu da ka jing ujor khanang bani otokit bania bat ka menteri sarkar kelapen tikena ba arngut kisamla khasi ki belawan ka kerdan ka benengkong bat baar ha ka khasi jantia category on sependrung no hak open category. Bat ha jaka jongki on sependrung no da arngut kisamla khasi ki badan ha ka waiting list. Na kaliang jong ke Dr. Amprin habekran bagi nong patai kubor kalong bakal pentikna babaro ki apply banyo ke bahak pule ki devan soy ke jinge tekular baladala bikinu kinu ki kor kisla ki bashuthok bat ki bam shisha an pendu no ke bahak pule jongki. Ka Dr. Amprin kalong bakatanat kakot kakhya keladap pha da ke jing tho Shaki Deputy Commissioner ban pensisha ki kot kisla ki beladap ban IT di kinong apply. Bat hadian balayo ke jubab na ki Deputy Commissioner komta lapan benai ke thup benengkong na ke benta ke bayo pulie ya ke MBBS. Ka Dr. Amprin kalong bala kerpat ke KSU bakan IT de ke jing tho ke jing ujor. Namar kalong ke bakong san bha namar kin omdon ya kanu kanu rem ban pha kmi bnia biang sa sisien ya ke ai ke beladap ban kmi bnia. Kalau penting bagi sarkar pedang kalau bahas saat lagi seat ya ke Jalan Meghalaya komta ansepen bet biang ya ketup kerteng jengki kertong ban penti kena baik ini ki art lagi seat ru dari ban pelat pat ba kenang bakan don ke jeng kemi ibnya dabaro ki badon ya ke jeng sokya. Ka Dr. Amprin lengdo kelong bagi sarkar kan omla ban penslam ke jeng baha ke seat namar babun ki jaka pulie ki labo ke por jengki na ke benta gitu ki belayo ke baha pulie. Bagi dei ban pentip no mardor kini ki jaka pulie ha ka shitarek artarek bat lai tarek unai lor. Hadien bagilah penmi ya keles nam tak ini ke baha ki semala puli balik di doktor nam ka baha cok ka goman. Ni ada isu teng ketiyo bladap bagi long artien di pancing chai na kaliang goman. Andra ya ka lai phui tarek kala kami se biang skoi keles nilai ka shitarek ala lamba kila patai kubor. Hilap ban bah ka ni ka open ka teringi i ba kidan kijing artien ni kerteng. Andai nak kaliang juga seng atang supet kerteng namla ban usngap andai marmar ngila wat lamba di lat gelenti lamba ka RTI ya kikot slag somet ni syam bat ngilap ba kilong artatien bat kilong dawful wa kom somet kot islam ngan supen sai ini kalong bangilap khamtam lelei ka wei ka bat certificate kalong ba wei somla puli uka arjarlai kat ba ya ka bat certificate la isu nadu arjara judon mo yo breu la isu pa chisnam sobat ka Utek lupa mo to ba isu certificate ba ni so dai kun thai na chitang la pen baptis tu pa no ko tinga sobo kom kidi ki ba na kaliang digi ka seng ni lap ba kalong ke ke bom bet bo berarti bat ni sngo ba yo le se gadon e shalandat bat ba ni ther ya tai ha ba kong printan i mai kubur yang jinglong artatin bat ila ai ka asran ingi ba yakini kikias ki belong doubtful marmar na kaliang ka department kan sa ri semen biang iki bat kan verify biang ikot islam bat dadalap kan sales don ke rebok na kerteng chungki pat ni khmi lenti ba ka korban ka long serious na ka kam bat ngirai ukren ru marhamat mentan bat yu si amru ba hapan siam ni ka kam ka long very serious kala da ki long serious ka kam ta ngi na kalian pesen ka khat ngoi nomor ngim kwa ba ka ju kinya ji na snam breu ki ba na bihar na ki ban yo kota nang ne po jala jungi sngoba kalong ke igom la ban preng tikot kislaru teng haka feedback akum ka attachment kalong ba engineers inhabitant or permanent resident kat bagi ni ba apply kam don wero badan ni kata
PRC. Dan baik tang professional permanent resident. Kabalong balik tang lai benai, henru benai, bat ka benai. Ti hadim lakut kini lai benai, henru benai, bat ka benai kidang dain MK no sum sum bera jong jong. Tak bakal kuas populi doktor kam de chisnam kala bende sausnam stengsan snam ko kuas. Ti ko mini ki ngas ngoba ngalar bandong ba kani ga biggest mistake na kani ka concern department. Hap sup yang lemu ya ki kot islah. Bab tidak pedu kita kibat sefikian. Haji ngisali ki apply bas dia nak suppose nam ka arsnam. Te bro kata boleh apply. Te lada apply makanaro kade bendon ka kut odaro. Hantai gini semdan gua takut odaro. Lada ikasi itrasnam lada ikasi ne goro boleh apply bas sefikian hadin abnai laibnai sobnai sabna. Kipanya takut odar. Te boleh kina ai kun kat long kun kat dok tengni boleh ikasi. So ko ko ki kalong liang ban kita melak ban pediang tinggal persau syaka minister bagi minister kepula bagi sakmi pediang marmar gekam bergaliang jawab seng yang aditi tu show ikut Islam ulum mentajajan mir dak ba ngan pa syaka sarkar syaka minister berkunjung sosial bagi kami pediang akam ban ngingat ba ka hok jong itu kisamla jibade hok ban yo kam dei bendu pemtang kata ong tai kita ban kini ka hok jong kisamla puli jui handrai ngila keren yuk jaga minister kalong what ya gitu kiba isu ya gitu ka professional permanent resident ro katuru la ka longga ka kilap ya jumum dai mak kita ka besar hap ngat ka jing stop na galiang ka minister ka sap ngila keren ba ni keren ya kanu ko open benlek ha kam puli puti ni hab an bis kumno ubaret ulong hajrong bat ubkhamhe ulong hopo kamar ka open bitri kam dai tong tau dokhar le boro to adai khasi na garu menuro kat kum kimak sukiyo re kumle ngi iba kadon ichrendat ban lada kini ki arut khasi ki bad don hok ban kiyo ho open bitri ki don po kan ga khasi stiles to khasi ni jantia kapan iba ki blok ki arut pa khasi ba kiyo ho to bade ban yo to tinga so bane kadai sebentar bi khanglat ki ki samla ki bade hok ban yo le kaliang juga seng la kran ba sai ai ba long transparent ban khot ka kum galenti badai lada kil yelong sa kun iba kadon jigile butu na leng department hi kare interes ki la kran sai khamtam gi kran pong bet ba ngsoto ka kam ka long kerki ba long smet pa bat ka poy ka notice rumiru ka long ba di itu ka long kerki pa hari ngi kran ba itu gi long doubtful ba ki kot Islam ga yo tingi i ka jing start government kunu bakan le ndai tang ka wai ka long ba ki bom dei hok kim dei ban lek tuli na ka bha jong government ai go biang ki kot Islam la dei manu nuru ki ben yo ka ka hok umpaka government la penbet nam ta ka bha jong sa puli man la ya man ta ka government ong tam ta kham tam ti bolong after tien kan put on hold mar ta janmit min sapha di ti su jongi ki badang lum thop ta janmit ka pengiyo la yo menen ba man ta dang yo su pa ka examine ti kani ka kam dei bakatang haka ikong prim ring la yo krema kum on kong le krema khmat museum pakai sistem yang idiot step ikini kuno benle pakai song kamera bajing start ng soka kuno benle kam pakai jingdawa jungi kolong kada ben reaction yang sesi Rengkat bat kari hibar okowai kejela Meghalaya ru ha kesengi baar jong katayo kalarake kesengi buram kinohikai ne ke Teachers Day dag ba penlong ya ke program ke basyongkun ha usoso tham auditorium ha ke balapen ko buram kinohikai dag ba ai yaki khusnam bapher ya kini kecing rake ya kesengi buram kinohikai lawan penyesim benta da Menteri Keterangan Puli Putih kejelau rakam esang makum kongsan ha ke bau ulap pelat yaki projek jong ke SSA ke website jong ke Samagra Shiksha ke PME Vidya Meghalaya bat kiwe ya kini kejingelang lapan long ha usoso tham auditorium Shillong u kongsan ulasa miki kusnam Shaki khat saungut kinohikai ke belayo ya ke State Award bat Shakinohikai ke banaga District East Khazi Hills ke belayo ke District Award ya ke Special Award Arajar Arpulai helor Inclusive Education layo di Berilang Nongrum i Special Educator jangka Mary Rice Center for Special Education la Nkra u Dilip Kumar Manggar jangka St Anthony's High Secondary School Shillong ulayo ya ke kusnam Best Scout Master bat ikong minia first imle jangka KGP Girls High Secondary School Shillong ilayo ke kusnam Guide Captain Arajar Arpulai habagran ha ke jingelang u rakam sangma ulaong baka Puli Putih kalong uwe ni kipaya ke banok senyang bantai keri bat kinohikai kidan ke benta ke bakrau ban penurlong yang katong bantai bat sandur ke jabiang joki kena ban long kibriau kiba kiau hakim lang salang
bagian la ban wan chkamat ke jing puli bat ban kiu shaprang ke jing im shimat ke jong pi ban poi shakathong jong ke jing job ulapan pau ke jing songo ikino hikai bawa laki mat bon ke jing e akabede ba ke jing bam yo tikenai ke tulap ba ke jing islam ke tulap jong ki ndai ulapan tikinapat ba ke sarkar kan shimkhia ya ke jing e jong kino hikai la penipu ipeng ya kene ke jing elang da ke jing rwai ba jing shat jong ki khna na ki skol ba per kanong ba shillong. A teacher's prophecy is a blessing from the above. I want to remind each one of you to be a teacher, to be a proficient. Let us remind together it's a responsibility, it's an assignment from the above. That we all us to be faithful. Because if you fail as a teacher, if we don't justice to the students as a teacher, we are spoiling, we are destroying the future of our children, the future of our society, and the future of our state, and the future of our nation. Therefore, as a teacher, when we are committed, when we are responsible, we always see the result. We have seen the narration story by Praveen Bakshi just after a few minutes ago. When we see some students and his testimony says of that kind, I'm here because of all my teachers. If the testimony of the student doesn't well sound, teachers will cry. Therefore, the best satisfaction as a teacher is not about the salary, it's not about the attendance, it's not about something else. The success and the satisfaction as a teacher is not only when we see the best, the performing the results of our students. Haswa bing kami ki kubor bedangsa kena phaswa shipor syakini kijing penmana. Janitva IVF Center has tied with an advanced laparoscopy center from Maharashtra for advanced gynecology surgeries. They specialize in operating chocolate cysts, fibroids, adenomyosis, bilateral tubal block, hysterectomy, and ovarian cysts. Join their workshop on June 23rd to 25th for expert guidance and minimal cost and hospital stay. Contact Janitva IVF Center for registration at Universal Metro Walk, Bedkusi, Guwahati. Contact numbers 99547 00457, 88110 53000 and 88110 52000. Na PCN yang nagajan miet ngina pai biang syaki benta jongka kubor. Uwei ubreu belasya keno nong tu agala sing ublei jongka toyo, ulasya abom ha banda jam kenap aki breu ki basyong basa ha MIDC ha umyam. Bat namar gejing jur pelat jong gejing mensau, ha gesing kebabot ulah klat no ha civil hospital ha kenong ba Shillong. Ki kubor na kipulit ke distrik Ribhoi kilepente borunar ubalasya abom ha kipat bor ha kamiet jongka laitrik unailor ulah klat no ha civil hospital Shillong namar gejing jur pelat gejing mensau.
Laban kedau buwe beliau belatip kerteng gumubartan marak lai penyus nam kerta na Gurgaon Udalgiri Assam ulalet ban prong tu ha yang sa jong kong morin karnayor ha MIDC ho umyam ha kamiet jong kalai tarik unai lor rengkat bar kuwe pistol airgun da ka baula penting ru ban siat ikikat tu kanengut ki beliau nrei namar ka jinglap kloi ki pat ba uni runar ulepet kerat bar rengko ru na kuwe kenro hadu bulak dia ka kejat siliang bar hadian ke jingi obat ki pat bor glatiat labom yu hadu bula mensaujur kakubor ki pulit kle thu batang mare yo jing tep alor kane ke jingja ki pulit naga thanat umyam kilalet marmar shane ke jaka ban penlong ya ke jing toket bat kila penkit no yo u civil hospital Shillong naga benta ke jing sumar ke bakar ki hakane hi kamiet Ndai hadian balapoi hakane ke jaka sumar ki doktor kila pen bana ba uni urunar ulaklat no aka sautrik unai luar hakapor sau bujejan miet namar ka jing mensau ke balajur Shushu halor kene kejing klat jung nu beriau ki pulit kila register muka duma bat kila penlong ru kejing toket halor kene kejing ja syabom kam tam bantik benya la kene kejing syabom jung nu beriau kedai benya dai la dia ne kedai da ke waipat kejing temu Hotel abrar stay sulai laksiat mabang ma yang ama state yang sulai ha kejing yai beteng bantik la kam kejing dia yo drugs ha kesni ba ar jung katayo ki pulit jung ka East Jantia Hills kile aban kam yo wei nang khai drugs na tera bat kile ban kurup yu drugs heroin ubadan baro arspa santu argram hapo karukom trekam balabo du menteri rangba ke jela Meghalaya ban rat dengkong yu drugs bat hapo ke jingkmi jong director general kipulit ka Meghalaya kipulit ke East Jantia Hills kile yo ban kemno ya wei brio ubapen poi ki drugs ubajupen poi na ko ke jela shkwai pat ha kapor dang step perngap jong kasan trik nai lor ar hajar arpulai ha tera kita long kubor kia tu baliyo jeng tep baudan we beriau ubakit yu drugs da ka batmu ban shalan yu drugs bad usyong da ka we kesumo ka badan yu number MZ not UAP arsan rio bad kadangwan na Mizoram bat temu ban shishilong bad la suba bagani ka kali ka kit yu drugs kumtau deputy superintendent ki pulit headquarter uba J Mairom ki pulit ka Kliriat bat ka kenhon jong ka anti narcotics task force kila penlong ya ka jing talasi ki kali ha tera ha ka srok ba national highway bandreu bar ka por kumbasan bejemen step kila bat ya kene ka kali ka balasyong do uni breu la penlong ya ka jing talasi ha kene ka kali bat badon lang kiwe kiwe ki sakiru kumjo bat ha kene ka por lalap ya ka we ka sendok karton ha ka ba hapo jong kene ka sendok kidan arpo teli ki sendok sabon hakabala thep yau drugs heroin bakya arspa san ku argram bat no nu breu layo ban kurup ru ka mobile phone bat ka ATM card jong ka Mizoram Rural Bank ya uni breu la tip kerteng kum u thang siam mauya paite arpsan sinam karta ubdei na zwangtul ha aizol ha gajla Mizoram ha ka bedai bagane ya ka mokot duma la register ha ka thanat Kliriat bat ka jing toket lor kani kadangya chaprang ban lap se ya kibe don kti अच्छा सीधा करो sida नेक्स्ट स्ट्रेट ये काटूं दो Rengkat bat karihi berokowai ha kesni ba arjung katayo ka office jong district school education officer ka district Ribhoi bat sub divisional school education officer nongpo kila penlong ya kejeng rakhe ya kesni buram kinohikai ne ka teachers day ha ka parish hall hanongpo bat ka ne kejeng rakhe klalong ka ba isyongkun Ka office jong district school education officer district Ribhoi rengkat bat ke sub divisional school education officer nongpo kelayo ban penlong ya kejeng rakhe ya kesni buram kinohikai ne ke teachers day ka bandru puar ha ka program ka ba ipo ipiang bat ka bala pencongkun bhai ka bala penlong ha parish hall hanongpo ha gani kesni la samru iki kusnam district award ha ka kerdan secondary balayo du padam chatri naga Nehru Memorial High Secondary School
hagakedan upper primary layo dai balong syarempai na kemengken upper primary school boy rembong bat hagakedan lower primary layo dai June Marison na umsning government LP school bat kumjuk lepen kup buram gi kena school ke bela pas bah hak eksamen SSLC bat HSSLC. Ya kini ke khusnam lawan bansam do ba Meral Bons ia mu MLA kanong po constituency ku Mukongsan ha ka jing dan lang uba Eric Calvin Dekar BDO ku Umling CNRD block ikong Paidalin L Nonglad DSEO na lor kiwe rengkat bat kino hikai bat ki kena skol nagi skol baper ke distrik Riboy. Habakran kini kesingi uba Meral Bons ia mulai jingero ya katna DSEO bat SDSEO kibala shimkhia ban penlong ya kani jing rakia ke basyongkun ban ai buram kino hikai ke distrik kibala len lade ban penpriang ya ke jing nang jing start da ke ai ku blai kerpang ru ya borok kino hikai kamtam kino hikai kibala syapun ku buram ha kani kesingi da ke jing kermen bakinang yai beteng ban syakri ha ke ban penpernai ya ke lawai jong kisam lapulia ha kani ke jing rakia la penimpo ipiang ya ke program da ke jing ruai jing put jing tem bat jing syat tenrai belai shim bentar gi kena skul nagi skul baper kathan nongpo. There's not a day that passes by when you don't throw me a smile. I like the way you get so excited about the things you're gonna teach us. And every day is different 'cause we're learning more and more about life. La 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 la, I love my teacher. That's why it is very important that in the present day generation that we have to infuse into the mind of our dear student, into the society as a whole, that teachers is a very noble profession. Behind every successful man, there is a woman. Behind every successful student, there is a teacher behind, who support like a pillar, who become like a second parent, to guide, to nurture, to encourage students. And behind each and every one of us who are here, we have to give thanks to a woman being a mother. A woman that rocked the cradle, ruled the world. Nomor kata ke jing Cordoba, jom jing kai jing ini yo, lagi di jing asam, jing kipa, inong kai kamtam. We are here today to witness this beautiful day, where whole of our country we dedicate to the teachers fraternity within our country. Da kejing temu ban pet ya kejing long jeng man jong ka Khasi Heritage Village kabaran hamau plang na gebenta ban yo penlong ya ka Monolith Festival menta kesnem. Hakala sing uble jong ka tayo Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing siem rengkat bat ki he officer jong ka Sarkar Jala kilalet jurep ya kene kecaka jong okai. Ka jing penlong ya kani kejing jurep kelong shibenta ban yo ban penkrea no anak benta ban penlong ya ketamasa Monolith Festival na do ke Sauterek hadu ka kandai trek no opera kenang baka KHADC kan yo ban mang ya kepisa ban penlong ya kani ketamasa tenrai.
Habai keren beginong patai kubor uba peniat sing siem uloong baha kini kijing jurep lalap bagi don kato kini kibenta ban maramot ya kijing tei kum giyeng jo ki himakasi kibedon katwei teli kilentiyat wasyang digi mau badu bilat kijakalet bar kibedon kam ban snatmai bat kiwe kikam kibedei bat kakam ban penitenat ikene kejaka. Chief Executive Member uloong bana kebenta ban penlong ya kini kata masa ke sorkar jela kan serap ban bei pisalang lengba ketenat jengok kai perthei kat ba ka KHDC kedon la kejong kebenta ban le ak baidei bat kejingut jingsep ban maramot kijing tei ban na kebenta ban penlong ya kata masa komta kan sedon kejingi kendo lang ban penbet ikini ki IKA baro hakini ki kendiat sengi ki banwan. Uloong ru ba kejing temu ban penlong ya ka Monolith Festival kalong ban peni kejing ru spa kejat ben riau hakaliang ka riti destur bat kala riti kenang ba kinong jung okai perthai na keleng kenyo banwan ban sakhi lengba kene ka tamasa kejing shisha nakaliang ka executive committee ke bawamenta ngimdon kanono kejing mang le se ban penlut hakane festival namar ngilai trai lang baka state government bak sarkar jela but nakaliang ka sarkar jela hi menta ka phai ka tourism department ban wan ban yarap lamingi khamtam ki renovation ban penbahai kini ki jakah ni ki jingtai ni but kini ki bla adap tai lupa ka council ki badang la jandap menta kanam dan jingadai e bakata kan pendap hi nakaliang ka council te hendrai but nakamenta ki wei pat ki kam let's say ban pentulun ya kini ka event nama kumbangi mat menshwa arteli ki festival ngile ibon ki don ki jingduna te ngim kwa shu le se ba ngin kan long biang kumtu kumbaju long berskata ngi kwa ban kham penbha shu penjanai ni ka festival ka banwan te habai dei ba kata ngila IT ba state government but kumbang ngila ban suthu ka state government kan sakhot hidaka tanda yakinu ki event management firm neki kenhon let's say ki ban dehi ki jat ban riu khasi jungi ban shimbenta hakanika tamasa kanika festival khnang ba kan long ka bayai ba garanti dan nakaliang jungi kumbangi judan ke jinga trelang ba kahima ngidon ru ekaweka committee kanika ka committee ka ba management committee hapadeng ka KHDC bat ka hima de kanika committee ru kan ya don lang ringkat bat ka government ban ajingmut namar ban penlong ya kanika festival ka government kan hab ban shim ki jingdon kam nangi tengi ngila dep ka we ka meeting men si thoding bat ka government of Meghalaya bat ka tourism bat finance department bat menta ka syong hangi ban list ya kita ki jingdon kam ki bangi dot kam ban bu hakum kanika festival yangi bat kat kum ka agreement ka ba borosh kata ka bangi lai sign na dus nam aja khatlai hapadeng ka hima ba ka discouncil ka jing yo nong hakani ka festival ne kani ka jaka ka long be nru pho na ka bat sau pho nru pho la sau pho kamot nru pho sha ka KCC bat sau pho sha ka hima ma kam dadon kam than manong ban perlut pun namar ba kani ka jaka kala long lupa kum ni tebat ki babun ki structure ru la de pendek ka KHDC stang katu ki minor repairing ki minor renovation dan kam bat kumju ru pi ngi hab ban krancha ngi hab ban suthu e ka bor la jong ru ngi kum KHDC ngim dan export abai duit kanika benta ban pentulun ya ka kam let's say ban manage kanika event te menta ki babun bah ki samla khasi jungi ki bla don la ki jong ki kenhon ki company ban pentulun ki kam kum kini de singi ngi kwa baka government kan ailat ikum kita samla bat kin yo lat ban pentulun ni ka kam nama kani ka festival Monolith kanam dei e ban ong bangin yo nong ka jingthumu ka dei bet ban pen i ya ka jing ruspa kriti to store jungi ka Nyotrap Youth Council Soyong Circle hak simbalang jogatayo kalalit ujor ho Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba peniat sing siem persya yagi brio ki bamdai ki trai jela ki balik thurmur hak bayadai bat karukom tangjat Kid khot ke HYC Soyong hapo ga jingilam presiden ke HYC Soyong uba purning star shabong gila IT gejing ujor ha CEM ka KHDC ha ka bakila pen pau gejing persya ke jing tang ya ka we ke jaj ki artli long yeng ke belong persya ke riti khenjat bat baka KHDC ke debenchim khya ban penbet ya ne leng baka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Act ka kandai spa kandai punyo uba purning star habai kiram beginong patah kubor ulong baka HYC kalalap leng baka jengwat RTI baya ka we ke jat kharba latang hak ar photrek ubenai
Naitung arajar ka kendai syeki artli gilong yang kata ubak Gilbert G Lengdo bat ka cuba lema long kumer bom de ka khasi. Bat ekoi pat ka long yang jong ba Robert G Lengdo bat ka Grace Aunok. Nalor kanie latang ru yaki artli gilong yang dak juk kajat khasabet. Kata haka ndru terik ubenai kala lengkot ke senam arajar arpo. Kata ka long yang jong ba Danis Kurba bat ka Susmita Thapa. Baru ba Arnes Thaba bat ka Kumri Chetri. Ulong bayi kini kijat ladak ban scam da ka Registration Authority jong ka KHADC. Bat kini kalong persya ikriti kenjat jong kajat benriau ka badan tang ka wei ka yaubei. Ulapan pau ru bagi dan kishan rang kasi ki bayo ki kurim ki bamde ki kasi. Bat ladak ban kelalu pai kajat jong ki bat ki pha tang jat pat hadian bat ka jing tang jat ka kentai bamde ka kasi kalong persya Lineage Act bat ka riti dusturu kasi. KHYC kelalap ru bawai ubamde ukasi AL Joseph hakan ru trek risau arajar arpo ulatang yang kajat karsabet da gawai kajat yaki artli gilong yeng bat kini kejung alat ki bamde kasi bantang jat kabo akajing ma kabakrawi kajat benrio bat kamlong kebaya hap satya ba ubamde ukasi untang jat namar umtip AA yakar riti kenkur kenjat jong kajat benrio. KHYC keladawan naka KHADC badai ban pa pendo bat ban pa kelano yang kena kejat jong ni kintai gibam de kasi syakajat tenrahi jongki bat keseng HYC kel aipor ka KHADC bagade ban pendep kena ngakam hapo san banai. Kawai ka bangi kan hangne kalong maka jingtang da kaju ka tenjat yaki artili long yeng. Kidon artili kilong yeng tang da kaju ka jat. Dos sakawai pat artili kilong yeng hi kitang da kaju ka jat. Te kane kerkum kusat perkap jongi kumjat berriu. Hakawai kalong kur, hakawai kalong jat kadon kawai ki yobe. Tendela datang artli kilong yek dak kajuk kejat kebut ba kawai kejat kade ke batang artli kedon artli yobe. Dia kata kalau kawra ke ke bom sui hap tena kaliang jongi wilayah kentu ya ICM ba lak do dai ban recall ya ne bat pembek kema ya kade kenang ba kan don kajing karwo kajing wit hadin habut. Dia sawai pat ke benta ke bangi ya kren kalong halor kajing yo lepa kini ki kentai dekar ya kajat kasih. Kibun ki kentai dekar ki bai songnok yu kasi jendang kasi ki yo lapa ya kajat kasi mar ka jing yo lapa ya joki ya kajat kasi ka bu ka jingpa ka bakhram boleh nomor lengba jongki la ber refer bakin yo kito ki bahi joki ki la ban yo ya ka chulutrai nomor tek tek ka juk mentang yu i baki bun ki ki self style ba sino kai ka bang hilap ru nang liang jui kum seng i don ru ber ki self style ba kur te kini ki self style ba sino ber self style ba kur ki la ban pensisha ki la ban a ki no ki kinja certificate la ki ba certificate penisaya kerteng bakin yo ya kaneka curutrai te kaneka ma hadu ta ma balai nomor ba kaneka long ka giveaway na ka benta ki brief ki bakwa ban long kasi kade ka giveaway sakawai pat ka benta ka bangi kran menta ka long halor ka jintang jat dukhar mensuangi nang liang jungi ka sengi lam odon we dukhar ubak teng unares asian unai dukhar ulah utang jat ya ka we jat te menta pat ngilap odon we dukhar ubak kerteng AL Joseph te compare la kidan hai kan hun dei ba nang liang jongi ni soba ngim ya ha ba udakhar bantang jat ma balai ladang ai la ni ki we ya we udakhar bantang jat ki muslim ru kila bantang jat ki hindu ru kila bantang jat war ki to ki sikh ru kila bantang jat kita ka de jingma nak ta da nang liang jongi kan nak basai bala kum no kum dei ba ya udakhar la be hano no ko hun jingai tu dei ban sha ya ki bakin tang jat sawi ru habi dei ba klan pe mar balai ka jingkwa jongi kalong ba banyo ya ka NOC habai dai batang jat dai ban ai ban yo ka jing manjur na ka ST committee ban sign da baro ki ST committee jongka dor barkur masuk dai ban ai la tang ya orang bakur marwain marbalai mar bangilap ba kibun ki orang bakur teng kisim kabu na ka benta ban ai ka nosi don ru teng kini ki ladang ai la teng wat kunyiru ukji teng usu ai la ai nosi ya pasala jong tang nang ada banyo ya ka jingtang jai te kaneng iba kadon ka jingtang ko kadon ka jing wit hang tai na ta taw ni ikwa ya yo si am ba la no de man penbet ya ni kali ni khnang ba kam don su ka jing wit hadin habur masawe ru nilai kan menta ba halor ka klan bil ka ba na liang HYC circle ru mencuak la mentalang banyak pet benia ai lang ki view and opinion habla klan bil tana liang jongi ngila kan tuis yang ban state ya kan ban bet bahaya ni klan bil kran bangin yo no ya kajing itu na gubernur kajing pen scam na gubernur kran bangin klan bil kan long bas scam bangin yo kajing
bangin yo ya kajing biaj bet ya nanti halor ka khen ko khen jat bar kiwe bar pentah teng ni mo kum kipai ba teng yu i teng kan thai i teng kan thai ba song kurem dekat nom tai lengi klat pat yo son rang ma teng la dang ipet teng siang khmat ni pet berol yang khmat yo son rang masa tergat la do kampel do la do kelut ru hendai kin song kurem nang ban yo long terang bala dak ye la yo belek kom ta ka ba ma ka long baleng ba ka ai ka bangi lap mentah ka song kan thai dekat ka song kurem yo son kasih te ki khun jongki kila yo jat kasih la dap tangan jat yo jat kasih ne ki khun jongki kila song kha hi para dekat kan teng kalong ka jinglong kumne ka jinglap kumne teng kalong ka tangjat kalong ka gitwe na ka mentaki briu baki kiwe par kijat briu ban yo long kasih ta ta kadang ni don kam ka disusul ka don kam ban te kendon ya kan don kam ban pe perking kan don kam ru ban amen ban bu di kindon an ki ba perking kenang ba ka jingsim kabu leng ba tangjat kan nam don sunang des kema Namar gajing snio shabapalat jong surok na nong po umden kabalapen sa asat igipat ba kibalit bawan lengba kani surok. Hagasing palay jong katayo ka Ribhoy Youth Organization kalalit jurip kani surok badap da gajing sngo benyaw halor gajing jot ratay jong kani surok. Da gajing sukya kabajur halor gajing balahaban mat igipat ba nong lit nongwan lengba ka surok nong po umden. Hagahnya tarik unai luar arajar arpulai kinongket kam Ribhoy Youth Organization RBYO. Balalam khamat u presiden ubaya telang lapang lembaki dikhot kilalit banjurip begini kusurok nado nakatan nong po yo molong marngar umwang karpati purdua plasha perdong diwan den bat kiwe kishnong. Hadian gejing jurip begini kusurok nakaliang geseng kadap da gejing sengau diau bat gejing sengau si namar kipat ba da ki postnam gilamat gejing kibalit trailit kita lengbang gani kusurok kibalit school bat kamtam kibapang basitom bat kabasngau si kadon ru kakhep hakaba amjupoi sho shaka sumar lani shik hospital bat glado no gejing tang namar gejing sneu kani kusurok leitho ru ba kani kusurok habar shilenter kadap satang daki thlio kisar ke bahe kabar bojing shikade kipat ba nong nongwan kamtam kitrai kali namar gejing do ru ki kali kabakha kha tang na kadaw gejing longjing man jong kusurok kamtam hakapor liur halor kini kejing nak liang ka RBYO kala kentu UMLA badai pet ya kini kathan ban penyo no ka surak ka babiang bat ban yatai hapo kayeng dorbar thawan ka benta kejing suk akalit kawan upat ba bat la kerpat ru ek sarkar MDA bahkan pai khmat mardor halor kejing pedan kam jeng pat ba kam tam ka surak ka bari ubut lom jong ki kam penroy te to kani ka sigi ka benta ni dan hne po yo molong kani garanti ban le chiko marngar mudan tiwan dokter de Iwan bantai ya kani ka banjurep ya kani ka surok hasil ter jo kani ki banai berwan siti kisnong ba don siti ko diwan siti ko maulong ter te kumangili imo na kani ka seng ba jingjak athai jing surok yang suka ban clean ti we ni ki dorong ba iba song sa ki athai ne ba kumlo ki siam primat abade ba kani surok na le lakong ba na ti islam ti ba yo mat kun kani la jar kani kawan tentang pang bestom na menghai jat ini kesurok ba kita la abut senang tu la kumba kena dunia pasal la abut kuat tahu sulok pasti la junjar pa bagi sodukan hane tentang kawan kawan sit kima we kalong kama ba misawa dapat ini bisa bukan tu ikan ni wan junjar pa sulok bola ki undur yang ba abang kelas super palat Tapi kung kintaw niya kali kamay giba kamay na po nongpo sa umden kuntu terter kisnong mo. Te kum no phimat e gaji ke abade ni surok na kala tili gisnam keramat kumde te kali kawan ke porlor ke portalang kalong gumno gaji e. Ji ka bang siam kalong manamar bas tu surok sniu ka dugru ka kali bun sen pi di taw gi jinjar man thep bun ruk jimla man thep bun mar ba kalong ke sniu surok la kalak ban kita ya kelidi tau banyak ru banyak speed kami jahap ke ban tengteng habang ibe sa school rup tengteng ngimlap school namar ba kasruk kasniu katkum kapor larang imi rup tengteng ngimlap ke di tau kecil ke bangi don di kata he de la kano snem ai thrai la long kumne kasuro kita ke repairing kita sin kalau repair jar katindai ngai skap di skap kumadi jar katindai ke ketu la du no namar bon bagi repair kim da repair adu ba kita krom ru tak po kam dei hit repair na nas na tuna slaring dei da na po ke long tang sabar
syuk serdap untuk ini di tahu bakam ni kalau belum di tahu kamu ke por ke tak mau balik kawan kalau tahu penting tam jika kita balik tak numpang saya kus sibil taruh ting hai kapan pun taruh ting kalau ban lap ting tiba ke cagi ba pun rum ting kim la ban pui kita pi ji ke don ba jadi siapa pui kim la ban pui di taruh we nam bagi numpang tam kita juga dan pernah numpang sih, baru kita balik ke tak balik pelan, tak mar tang sulit kait lada lek skill kam lili hendak kita bawa bekam jenjar nanti. To hago beri nika surung deh, itu subun kata kecilnya mo, mar nadu nanang po abang mo, nanen na yo molong bat sadu salailat mo, bat ngayo saya bat sadu samden rukum jo i long kecil sini namar nak kalian kecong he, long kau mai bek nang nena, nang po sa umta ha, nang ne salala rum dan pengen cuma kum raiman mo mo sebut kecilnya nama lagi sorok gila dak mah long gila dak anak kecil sudah dan rum show dia long agak beri mat ne ka sorok mo hidung ya apa kit pasnyar agak kawan agak jaga bangin boy tang setengah ta di ibam hadu kan ni bab sikan ta ada pun ada ni kilom itu nanti ko kraw di batna ke mating ba nakaliang star mo nang pe lem no mo di pai ba kanang likuan kam tambi abang ni nakaliang jong mo subo lagi papang ba sitam le kasrok balong kum gane ko ram em idon na peding juga jing keng oh nyawan on story gini pun ro ang idon na peding jing mo pun ro long ki khai ban chong namar ba gane ka otolong ka kaki balak dan hakring juga jia ko tabe te to hakne ka janmet ngidon hakne ka lenti kaban te ko dan diwan perdong plasha di pur 2 karpati umwal marngar bat yang molong gide ki da kisnong ki bahab ko jongane ka surok ba silter ki ba kipai ba ki lamat bondli kisnem ya kacing te kidon ka jing repair ka si repair malumalaling ba ki mau TKE bang nakaliang kasteng gujungi ke RBYO Iwan Banjurep akan dikasih pemerintah bat ngilap pasipun ki jaka di badan hasilter jangan ke surok ki balak kleo ba ki surok di hadin bagata ngilayo ban kili jingkili ling bagi basyong dukan ling bagi banyak kali kamai ki bade ki ba syong hakini ki senong terter kumtu ke ba nakaliang ke jukiro ki pai ba ki la batai kita ke ke juki kamtam ki basyong dukan hang to lada slab kakti rane kaseret umrut cepok ki dukan ki juki lane lada por barang pade kawan ke pumpum katrem nam ta ke juki te kumbang gilayo pade ban kili jikli ki banyak kali kamai te bat kiul ki depan i ke cing ka ba lese mo lese ka por ka ban poino tang sipang tang arpo minit haban por de ki kentah ban ya yang baju ke surok te bat enteng giong ban enteng la ban stem school ro ki balik school te kim yo syu ka por ko biang ling ba ka jisniu jong ne surok te khamtam ki ba pang ki ba stom le inong mo ki ba se ling ba ka jisniu jong ne surok la ban du no e ga jiem ban kiro namar kim yo syu ban poi klo syu ka ji sumar lane si hospital te kamat ka e ga ji susi ga jiem ga kiro te bat teng bon ki balik ki bawan ling ba jong ne surok ro ki balik bala ki balik trele kita mo teng ka pang metro ka jerem ka met ka pharo ling ba ka jisniu jong surok ka jingki kolo jong kali satu sene kat dawan poi ka jaka te wat dangaru ile desimet nga ke ka bangaru ngalada ban mat hi baniat ling bajong ne surok ka bangayat nadu na po yo mulong tertia syomdan ka bangayat tang umdei bangan man kasih bangayat hindre ngayat teng ngasgawe ka jingjeram jong kamet ka jingpang jong met ling bajong ne surok ka bangalapan sisa dalade te ke ka bana kaliang kaseng jong ngi dawa sya UMLA bade page ya kene kadong bakat han chane ba to sim khialang liba kene ka message kene por ko ini liba ka social media ka ba pin nirapan page kene kene kadong kathan ka jungi ka ba mat isibun gijing ele majang surok ba to kren lem ka sarkar MDA aga jingelam jong ukun rat sama ki NPP ba ban raru ya kene kamat po assembly liba UMLA buran buram mujongi ban kren lem ya kene kamat ka baningkong habai de bat surok namar bal abun tilig islam la nong la shipo ka tilig islam pai
pak kilamat yang kena gajing abadi bun surok. Kinong yalam jong Khasi National Darbar hakala singi ublay jong tayo kila penlong ya kajing rakhe ya kajing dap shis pa asnem jong ne Darbar ukasi daga ba penlong ya kajing yalang ha Khasi National Darbar Hall ha Maukar Shillong bat kane kajing rakhe kala long kaba ipo ipeng kom kajing play kane kajing rakhe usembut menteri ramba kajelau ba prestun tin song kum kongsan ula penhere kelama jong Darbar bar ula play mau nong rem ban ken mau buram ya kinong seng jong Khasi National Darbar ha kabalaidan lang presiden Khasi National Darbar uba laborious manit siem UCM ke hima meliam UCM ke hima khairem UCM ke hima nongklau ki MLA kinong elam snong bat kiwe uba presiden tun song ula pleru ek jing pina mi dor kidar jong barim baja ki bakenthop ye kinong elam jong kejat benriau be kon ban penyo ela ke jong gejela bat ula plat bat baru ek kot sa kan mau jong ngade kelungko dap sis pa snem nalor kania ula penkuk buram ru ya ureu rang ba je kersing taryang ula dan kandai post nem gerta ubarang bat kakam General Secretary jong Khasi National Darbar nagliang ba prestun tun song bat UCM ke hima meliam upa iam aina manik siem lepan bera ma ajingerap marshilak tengka ya Khasi National Darbar Hall nang baganda ban peniat cekamat iki kam jongka habakran ke jingelang uba prestun tun song ulero ikinong seng ya ke Darbar hagasna beshajar kendai spa arpulai bagalala ban poi shauni umau mer haga jingyat lenti jongka Ulong badai ba kejabiang ki banep jeng kiri orang ba haki snem ki bamenchua baleng ba ke jingi jengai jongki balayo ek jingla lut bad layo ru ban senchar dalade ya lade kan menang dong kapri marwe duwe banyo I ya to ka sautere kat kendai spa arulai sautere santaring riu taring kan notice paiba ka bamasyo ban pulil ba dalong to yang ni mapi kiriu simra ki balak I ki balak pro ka jabi wan khnang sa ka Darbar ba khot mangi itu ki balak jere tek madan ba ka ba pensyo jimun ka ba kta pa yang ada di tanpa apa piwan ke mau laisi basken mau ban warni song la ka jong kaja ki bayong nai song ban kaja yan ban ka kaja sita yo harta yo ban mangi mentan materai dalam yo buy tiket aeroplane lambang ket mapi halu kata kaji koridor jom kini ki rorang ban kilo ban yang lumlang kawe ban kertek galong da Khasi National Darbar ia ya lenti hadu pada klik mat ke bangka dei lembah kijabe banet joki dikira orang ba dei lembah ke yo ki jengai ke joki kabakat iyo yang kecing lain dulu bat om tan kecing lain dulu iyo lu bat sengsar entah daladi galadi beling-beling om kumta melong ken mau kat kendai sepak sampuan iyo ia disikap kami om kasik sida bat kani kadi kasti kabakrao ya kajan riu bat kajela ikhlas bat hapo jongka bun ki bilang benang benang paneng pat penjanai baru manian syakmat hati yang baru jongka iblang kasar Dari
Da gajing songkya halor gajing alat ki brio ki bamdai ki khasi banyak khai pateng bean ha ka district Ribhoi. Ha kasiba arjung tayo ka Seng Confederation of Ribhoi People Corp kalkhang talano ya ka Petrochemical Mercantile Private Limited ke badan Honorbong ha bernihat ka bahap apo karat marwet. Hadian balalap makane ka karkhana kam syamlai ojing bet na ki bor sarkar. Kinong elam bagi khot ka Confederation of Ribhoi People Corp Seng Khmer ha ka santrik unai luar ar hajar apulai. Ilalit pan khang talai ka ka karkhana ka balatip kum ka Shri Petrochemical Mercantile Private Limited Honorbong bernihat ke bahap apo karat marwet. Kabal keno balapan terekam bean bat klem dayo e kano ke jingbet ke babiang leng bagi bor jong ke sarkar jela. Ndrei las penterekam meka tangna ka no objection certificate na orang ba asnong rengkat ba ka trading license. Hagani ke jinglet ban khang tala jong inong elam jong ka kop ya kene ka karkhana lalam khamat dau ba pateng mersing working president rengkat bat shining star kentala finance secretary lor kwik dikhot. Kat kum gejing etho ba pateng mersing laong bagaseng kali ojing tep alor karukom trekam jong kene ka karkhana. Klem dayo obor na ya leng baki jong dan kam makaliang ki kot kisla ki bedai ban penbiang. Nadu na ki tenat trekam ke sarkar jela ki bedai ban kemi alor ki rukom pen trekam ya kum kini karkhana. Uliya thu bahadian ke jing jurep ekene ka karkhana lalap beginong peniat kila pentrekam tang na ka no objection certificate orang basnong bat ya ka trading license. Mereka bawat nia apat gikot kisla ke ban penti kenai ke jing menjor jong kitanat badai kemi kim syam lala ban pensisha. Syo ubak pateng mersing ula pentip baga jing trekam jong kene ka karkhana kala ban buok jing ma ya ka kot ke khia akibat ban nong snong ha kene ka than. Namar ke jing penmi ya ka tedem jaklia ke beserkai ha ke jing klek boper ha kene ka karkhana. Bat ula benrap ru bakaseng kedap da kejing sngo lengo ke bakrau bakumno ki bor peniat distrik Ribhoi kim shimla dan jing tip halor kene kerukom trekam jong kene ke karkhana bat kumno la shu ailat kene ke karkhana ban trei bean ha kene ke jaka hadian mangiyo ya komplain ne ki paiba no snong jong kene ke dong ke than ke jungi re abang ki komplain ya kene karkhana ke ba tengka chemical the Petrochemical Mercantile Private Limited. Kene kerteng jone company. Tadin mengyo ya komplain yang bagi paiba ngidon ke jingma. Mar bale kene ka karkhana la suseng la ne sna ya ka da ka bolong bian. Ka ba krem ki kot kisla ki babiang. Te ka ba penlengo yang ka long ba kumno ka district administration kumno USM raj kumno orang basnong umyui ka dekane ka karkhana hang dia ta kare ka penlengo engi kum keseng tadin bagi paiba komplain nga kum president jong keseng na Ribhoi district ngawan nangla syek sisa menta ngila pe ikot gisla kimdan ye te menta hi ngila khang talai kane ka karkhana te ka syong sa ka district administration dane ha ka sarkar ba ngi kum kisang balang ngila sai madan ne kane ka karkhana ngila penisha ki pajba ngila penisha ke sarkar ngila penisha ke district administration ngila penisha ki polis bakane kalong illegal telada kine ki badai pet ki bor jong ka an kim khang tengin sale abad da kawai ka kam ka bakum ka seng kan sa shimik sanjan bashmat namar balai ngai ba ka jingma ka bakrau yo bethai da bethai ka ne ka tangki ka jingma ka bakrau ya ka jingyap jong ki paiba mano ban shim ka jingit kle ya ka jingyap jong ki paiba jong ka ne ka dong ka than ka jongi sim tagi rang basnong ki bayan no si sim tagi nangta na district council gelayo no si hatol gelawan pen mo ya kane ka district council gelawan pen ya kane ka karkhana baga ai trading license ha kadai tanga kami sna pisa sudah kadai tanga kami penbiang napo hanai kramon pen ya spot tang bai ai no si usim ai no si orang basnong la ai trading license kalau gay ke ba ngaperam juri ke district council ro ngaperam juri ke district administration ro balai ailat ban play kane ke karkhana bian la da jaya yu paiba mana ban semi ke jingit kle kikot kisla ka babiang kamdan ngingi tip swa banginwan hangne ngila wat swai kikot kisla na ki company bah hadin manglayo ikot kisla ka babiang ngasawan hangne ndang lawan menta ngai sisa bakalong illegal tenganam sim than ya ka ban kran hangne ka por ngasu mam
ba kana ka company kam dai ban play show nang ne smart lara ka play nginya da ka we ka senjam nang ne smart Ka Nyotrap Integrated Territorial Organization hito jong ka district Ribhoi. Hakala sing ublay jong katayo, kalalit kang kerdep ikidukan jong gibreo ki bamday ki try jela ki badan hakasilong bypass habohi rembong. Ki belale ya ki kam khayi pateng bean klem dadon ya ki kot kisla ki babiang ne klem dayo ya kano ke jingbet. Kinong yalam ka Nyotrap Integrated Territorial Organization hito jong ka district Ribhoi bat jong ka Bahoy Rembong area. Kilalit ban khang talai shibun tili gidukan ki bala penyat di kibreu ki bamde ki trajela ki bamda ni ki kot kisla ki babiang. Bat kini gidukan ki de gibedan hasilenter ke surok ban Shillong bypass ha Bahoy Rembong. Ha kini gejing kenra ka besendat ki kot kisla jong gidukan ki bala penyat netrei di kibreu ki bamde ki trajela. Nak liang ka hito dalam kemat Daw Alvis Kersian Vice President bat usamel hing President ka Bahoy Rembong area lembat kiwe-kiwe. Bat ha kini gejing kenra kat ba kadang yat ladon ki kat tu kaningut ki khasi ki belawan ban kam try pat ikidukan ki bela suba penyat da ki brio ki bamde ki try jela. Habakran ngene gesengi wa Alvis Kersian ule thu ba kaseng hi kalio jengte balor ki jingdan kidukan ki bela penyat ki brio ki bamde ki try jela klem dapen biang ya ki kot kisla kamtam ki bde banyo na ki HEDC. Kumta kaseng kalet ban kanra ki kidukan ba lap ru ya gejing shisha. Ha ka baladon kidukan ki bela pentrai klem ki kot kisla ki babiang ki bade banyo na ka ki HEDC. Bat ka bakam sngolngo kalong ru bahag ne gejing kanra ladon pat ki kat to kanengut kinong song ki bade ki khasi ki bela persang baneda ya kini ki brio ki bamde ki try jela da ka bakam try ya kini kidukan. Uli thu ru bagaseng kalahir ban kanra kini kidukan ki badan hasilenter ka surok Shillong bypass. Ka badai ru hadian bagaseng kaladat ban ujor syaka ki HEDC lengba ka tenat enforcement. Hendrei na kaliang ka KHDC kampat syam kya ban le halor kania. U Samuel Hing ula pentep ba kathan Bhorembong hakini ki khendiat sngi kalasaki ya kejing nang roi ki breu ki bamde ki trajela ki blasdang ban le ki kam boper bat ban de ki tiar kitar bat wat ban seng ki dukan boper. Bat ka balabu jengma pat ekalawe jeng ki khon samla hakaliang ka yo kam yo jam kilo ong syu. Bat kilo ong balada ambishar bnia halor kejingwan kiyo jeng ini ki breu ki bamde ki trajela kan kata sibon ya ki trai muluk. Kat badang mi sngi pi kejingwan jogi bar jala kelanang jele wat iki kam ki baki khasi ki le ndeng i ba ki kila sedang ban kam ban shinti te shei ga khai ka pateng jong ki perdok persam jongi indap te sukya bakrau nakaliang jongi kum ga hito Bahoy Rembong area ni nguru rangkat ki bod district ki wan senran ngi kanik sngi ba ngila yo ya ka ban lej menta ka sngi ban khenra ya ki trading license ya ki labor license ki barjela ndre ka ka bangi songkya shi ka de kalong ba ki babuni kalong kinum syam ladon ya kita ki kot kisla ki babiang juki indak ta kadaw wala ka taru inum sange ha ka bangi yo lej idon preng juki ki la khang ru ki dukan idon preng juki ki la phen ru te ka ka baja kalong ba kani kala pen pau shai ba ito bro ki jingle juki ka de shai ba kimbyang ya ki kot kisla ki juki te nakaliang jongi hi ka Bahoy Rembong area nginom songklikti nginiat keteng ban nang yai wan ya ki jing sisa la ki don em ya kita ki kot kisla ki babiang ndrei ka basongsi kalong bang yo mene wat kim don wat nang ya ki kot kisla ki ba tang nyebut bariaro ndrei ngimtip yo ki de ki bar ki ban nang no de ki khar banglai ndrei ki kalong ka jing songsir nakam ta kani ka than bat ka kentot ki jongi shane tina kalyang jongi hi ngikerpat ya ki bor balor ya ginok penyat jong snong ya romak snong berom ba kiru kinya tere rangkat bat ngi kenang ba jingjob kan long ka banom sya sliang nak ta kadaw nakwa ban penpau chupi ki pat ba kinong song snong ru da ka burom gilpat jure pi kadi kamyap kam im ka jongi hi la sai la sisngi ten nak ta kadaw ikwa ba kinya tere rangkat bat ngi kinom dei ban ailat than ki bar jala ki bawan berung ba mi khum sui thau sakwe rong ai thu pi ka long ba ka e bi i menta ni ai ngoi ki wei bat kenun kiseng kat baki bat nanduk nang tena po berni ka e ki semua jogi bar jala kalong bai target bai Bahoy Rembong te wei badan Rembong bat ke ru kam baki temu ban le hangne aba kila le da ka sip sop kila plan ru wat da kata kali PWDendre ki bor balor
kilap pelat iki anda la ship iki seng balang iba kimdan ket kisla lapan phai ni iki gisungo iki jing tristom duki ngiru num sokiti nak area nginiat teng nginiat tre nang bangin yo ya jingjok nang ta lai shai la shisngi nang ba kan shong shngan kane ka than ka jongi saka district council ka enforcement tingil ada ka jingthoru ka sithi ila ai ban nakalen yuki kila kular ban trelang bat ngi re ka ibang isngo lungo mata kasi kalong dangi phone ro ka switch off kata kalong ai ngi phone ya kin dongelam ya ki enforcement bagindan mentalang ha kane ka red jungi ban page ban wat ya ki kot kisla ba biang ya kini ki non tribal ki bon bala ne bawan khai pateng ha kane ka dong ka than jungi re besul ngo kalong ba kadan ai selendet ne kadan kano ka benta ka ba ngila kila tip ne kadan ka ai ka ba ngimla ban priang kum ka seng ha ba ngi kloy ban trelang han re ka ai nang ni sakmat ngila ban ong ba ngim dan kam kita enforcement ngi de ki enforcement la jong ngi kloy ban le ya kata ka kam ngi dan ki sipai la jong ang kani kan tien hi nga ai ka korwo ka basai ya ka enforcement ka district council ada phimla ban trai pa ba sange no ban trai Kipat ba kibasa hagisnong kitaw boper jong nong ba shalong kila sedang ban syap tiang ban saki ya jingjur jong ginong to kibami akpor sidang senya bantu iki wayar kabel kibadan hakeleng kisnong kitaw jong ginong ba shalong Hagasnem kablalet kelajur bah kajingmi I kena samla kapor ba kabeneng kadang dum tliu bat bagi pat ba kedang yo tiak lengai Hagaba kira rengkat ikitiar kitar ban ot napang yaki wire kabel bat hadin kene kesekalan bat ralut yaki ban yo ban let ban dia ban kamai pisa kane kejeng tu kelas sedang ban kenja ajar Hendai mentah kelas sedang ban pau pertai hagaba kipat ba kali ihi dalam kejong kikmat bat yo ring video ru iki nong tu iki wire kabel kibam don yakano kono kejeng syap tiang Kajing sya tu ki wayar kabel kelaja jan man la kamiet bat kidon ki khap beginong tu haba kila dap ot yo wayar bat haba kimyo ban tanlut kila syu I unu wayar ban sepriang hagi surok ne kilenti ya kejat bat kani kala bu kala ha kajing ma kajing mensaw ki nong ya nong yeng bakila ban kumwo bat ban jentut Kajing sya tu kha ki wayar kabel kala penduk nong ru ya ki kabel operator hakaleng kanong ba Bat kala penbitar ru igipat ba igibapet jika kabel TV halak yang. Haba bunsian kem yo ya ka kabel namar kejing syaot bat kejing syatu no jong ki wayar. Haba ekran bat ubah Andreas war unang peniat jong kalelang ki kabel ulong bagi no peniat kabel kila syam jeng ban peniat namar kejing syatu ka ki wayar kabel. Bat kane kala pentut ya kejing ai jing syakri igipat ba igibapet television halayang. Ulong bagi babon hi gibreu kila keno bagi ni ginong tu wayar kidai ginong di drugs. Bar ula penpau ke jeng sokya bamenta kini gisamla kedang sedang bantu aswa yaki wayar. Henry hadin habuat kila bantau sendon da kekenhun bat ke jeng tu jengki kan long ka bakam he ke ban kata ya ka syong suk syong shengan. Kala don mo kum kata an gani kamri kiki ke ban suggestion. Kani ka jeng satu kibel keleng haka sor jungi sor silong. Kalau adon mentah try la jan posisi neme te ka jor bha ka kum ka jingtip tuni ka sedang dongkong ayat nasaki thang nolai te ngibon bha ki bolok tes ki ba te kam sete ki bala komplain jan man ka pori ngata ka jing tu juki kita ka jing yu juki ha mulai ru kalong so rampen ba man kala army laimit te ting kan jah po nong kuar te ting kala jah we te mentak te kami so ka kubon po mulai bakla jol ba ta jing tu ki bola mulai te nang tu ka jah sipor hari ka tu ka surface biang ngilap ba sa sejaya ru kodon ka jing jah kita dan ka poisa salaban ru ski area jungi ru pois te ru te hakabay de bakata ngilai pha ko kisti sa SP office ngila batai spangan ka jing jah te na SP office ki redirect pada yang iban IC police station ki baper ni jungi kontak ki jungi te ngilai persang mentah ngilai ngia am mentah sipor ben pet ki response na kaliang dong ki authorities ni pet na kaliang authorities na makamde ki basuk ngi rustu nomor pagi ni ki jingja kumbangi tip ki ja nda step ha lai baji lai siteng sabuji tipor nugi kubor bungi yo nomor lai mensuale te Suaka election, kita pergi suaka election, nak election dengan yo kubor mulai lite ani budu wan now ya wan dus nong na se. Ite kei kabasmu tiang kalong ba baro kini ketat ki baja tin kawan ba kila lagi kena ki ba di drugs. Ngimtik na kata mo ngimtip ya kata bakadena kam di because ki padjokem ino ki authorities ki pajobat ino
ngim la ban pensai ngim la ban petikna tamba ka jing keren hi jong padba hi kong ba ki de kina di docs telara ka de ket sya kum ta kum ba ka ya ke khtin ha ayo ma ba ki de ta kina di docs te ka jing ma ka ba sakhman ko nang jurkin norba pi kini ki kena ki bangop ka jing buat jong docs ne ki de ki jat kena ki bam nong kum no ki ba la sya te sa khum ho ni u jing di kinle kat ka bekila benyo ka pisa banti ni jindi hayi hasem ki adik sinem ki sedang suan yang nasem kintu suan yang lajong telada kila bentu na yang lajong kila ban entah mau ban penjot ka yang nasem lajong ti sabar le tepi ka jingkwan ka jongki ka bujur ba ti sabar le te kila ban le iki briu ki bana bar le te pila sutu ino kim don ni kata ka jingken ero te Revishim nuksa ni ki ri ki bodon sabar ni kini ki jat kam ki bastang ki kam ki baret ki basala ban pois ki kam ki bakam he pi te kadang ni ke pom ta ban kep ban stop ban wat ban tip nya ban di manu kita kena whether kita desa nem kita kena ban docs nem tara ki dei dan gi happen rehabilitate ki nana pa kan ni this can lead to something much bigger belong ka crime sabar cities ki bahe kila don bek ki drug cartels ki don bek ki gang bek Rok ini gang members kita ki ba ki bolong ki addicts ki bolong ki bandats ka jumpa jung drugs tela ngim la ban kep ya kan menta ngim la ban te la kam ya kan ni di sini menta ban wat punya ka ki da monu ki badon adin jo kan ni kala ban di ka jing form jo ki gang ki ba kam he menta ka sini ki stang tan ka betu wire kibel la sai hadin habut kin pun ki kam sini ki ba kam Kaya makata ka jing don na ka jing sungdor jung ke bolah lu ban bekalai ki pakin tu ulong kum ni ken kim tu lu jabro dak kibel menta pi ngila shift ngila nadu ngila digitize na ngila sta use new fiber optic kim don interest fiber optic kibel kim don interest because don value apa market kinda tu kitu be yutu kibel ba khamrem barim bangi sikhat coaxial kibel badon copper wire kin apa taka utu copper wire badon apa udah sungdor kin tu tenda pilat lum khambon pena di kilo te phio pisa khambon gin te kadika value jung tu ko excel cable gin ka baki ni kena ki ni ginong tu ma ki pet banyak gin te kar lagi jaka ki bagi satu udah be uni be cable be udah uni copper cable be kadika jung tu cable jung ni ki kena ka khata nam me business ko ke Ani ka business ite ka khata jur ba hiru nomor ba ka business cable hi ka bala mta na khen gila don kumba la palat le post nem so long so abandon ka no ka platform mta gila don ki platform so prepare ki OTT platform so don po market prepare ka competition bawan prepare no Jio no Airtel gini ki system stama ki bawan no market te ka competition le te la jur ba te bon bharu ki cable operators ki ba khamret le te ki khamla punya chu Umi mencuang idon ke lain saduk siapa berembang idon ke lain. Ina persiang pun poisa duk saduk sedauki ngla pun persiang pun poi mentak kadon doktor nusla tambah ki baret di cable operators bepli kimla asubun kimla asubun compete ka market kan. Te nalor bala don lupa ka competition kum kan ni. Once ka jingsa on cable kum ni once ka jingsa tu cable kum ni te jenjang ni survive ni te cable operators baret le te pi bepli. Asulong tama no kti paragi ong just counting ades dan dosi ni. Kum kata ka jale ni ngin kuno kum noi pat ba u haba ula adopsi u pri ni adopsi u do u expect ya to service lebat banyo for whatever days 28 days 29 days ka baju ya ka to package tapi ek ban expect banyo ba ka to service de pimyo tan de mano binya domi de ma pi mangar binya domi aba pilasi u ka do bi expect ya service tama ki jingja kum kini ki baja cylinder pada let's say ki pat ba kimtip ini suka pun pensai ki sumbalong patient tem berkini ki bol operators ki jungi ki bola eye service fi menta la di pokos nem di leko tam stem la don apa ka jing sakri pat ba te skumpa ya de pila punya kersan lem punya trailem lete unta gen ngila ban kep no sai gini ki ba to ki bol komne lete ka service show pat ba kan kam scam te la da ki pidon kanu ka information la ne ibun ki babu CCTV camera si yang let's say kadon ka kerja information ka bala penyerap ni but identify gini ki Meskirin selain gini ki nong tu te kalau ngaji nyerap apa kharab hak ni ka kibul community bola kowe. Haswa bing ne kemi ki kubor bedangsa ngina phashwa shipor syakini ki jingpan bana.
Hello everyone. In this video, we'll be discussing about uterine fibroid, uterine myomas, or what commonly we call uterine tumors. What are uterine tumors? Actually, these tumors are a growth or excessive growth of the uterine muscle. So they could be single or multiple in the uterus. But the question is, are all uterine fibroids causing female infertility? The answer is no. So if you get a help you. Thank you. Haswa bangin kemi ki kubor ki berangsa ngen pengen mau biang ya kimat bakongsan jong ko kubor mentah katayo. Kwa ke sarkar banwan hiu chairman ba general secretary ke HNLC shakjing ekran nesuk. Sha kawang tiagas ba cha bom nati ki khot ke hito ba tmu litur sha secretariat. Eno uba Himalaya M Shang Pliang ya keseng BJP Bandrung sha ke NPP. On kemi biang ki kot kisla jadi kendai ngut ke pule MBBS ag open category. Bom batit ki ba eu subanong to aduk banda jamjai ha MIDC umyam. Jur ki nong to wire cable hakeleng kenong ba shelo. Bat persyak seng bhalang ban petkela kerteng ya ke India sya ke Bharat. Hadian bagi kubor gelanang sapriang bat ki jingata ki babon kelami halor ke jingtmu ke sarkar pedeng ban penkelano ke kerteng jogeri na ke India sya ke Bharat. Ki katu kani kinong ilam seng bhalang ke jela ki bakentop ke KSU
ka FKJGP bat ke HYC kila penpau ke jing persya ke jing temu jong ka Sarkar Padang kebayalam da keseng BJP. Kinong yalam seng bhalang giloong ba ke jing temu ban penkela ya ka kerteng jong kari nege India sya ka Bharat. Kadai tang ke jing temu bat ka boit san perthai ban penkelai ke kerteng jongkari kenang bagi BJP kan yo penbiet kinong tak vote ke bagi Hindu namar baga kentian Bharat kedon ke jingya so bat kaniam Hindu kilong bagani ke jing tumu kadai ka weni senjam ke baga seng BJP ke lapan krek lupa ban jam syakawai pat gebenta ban persyang ban penurlong yang ke jing tumu jong ka one India one religion ne ka wei kari ka wei kaniam kenang ban penurlong ya ke jing terang jong ke seng niam jong Hindu ka RSS. Syuk kilaong balari ke BJP ke persyang ban lek jubor ka thama po yeng kan sajah keleng jogi jela jongkari bat lada ki hapat kin syulek kat bomon kan yalam sykelenti ke bomensau kilaong bakam dei ke basuk ban penklai ke kerteng jongkari namar ke jinglut jingsep kan poi digi hajar kelur tengka namar anhap ban penkla no ke pisah jongkari ikot kisla ki babunjat jong ke Sarkar Padang bat ke Sarkar jela bat kan wanra penban ya ke jingdok nong ke bakrawi keri barogawai. Bat kani ke jing temu kam dai Satiaru ke badan jingmut ndrei tangka kam ban penelut put. Ya kani ka komlong koman menta ba kita kisin ka sedang ban pau ba hakini ki arsomoi ba mudi simti kumu menteri roma jo kerindian iba na kawai kasnam ka sedang ban pendak ya kita jing temu ba RSS sudah di siri bentang yang das mukla ba kidan gum kata jing temu Andrei nasu bi tang ne kawai ke India kadai sabi ke ba kudup ya bubun ba jat bendri ke India ke kudup ya bubun ba ki komet ke India ke kudup ya bubun ba ki jat kistien but hakani kami India ni kita duk tekpi om ki indigenous tribe tiada pipet pakajing temu jong kani ka kentian dia se ban barak nak India syaka barak se dan jing apa nak kani jing ini jong ki kita kani hindu di ngatrai kani di garis siar pak ngatrai pui udan lagi jong ka hok persu tang nani watrai montep ki ki sembilan di ten kumu dai ke ik bagi usung iba kadai ka wei pat ka kata objektif ke ba na kalian jong kara asesu pele ban push syaka soka BJP bukan pendak andai nasutu barat kala bandi ka sanskrit word kawan thamai tolong jongka RPI pada kini ka komperkat jos ka BJP tani iba kayele pat penting kenapa kata hindi kadai ban lokal lori prokot bat ke stampat kelak perdet yang bun ba kirteng yang bun ba kilia tingi kata kom perkat pendan na bilang sekali BJP ni kolong bai mla badan jing sya gi kolong pro do kalong ni bab hin kelaya ke concern kari India na ka secular nation syaka Hindu nation kamli ke basuk pi 2/3 majority in both the house of the parliament ka opinion mo bun ki ong ba kendi im ta ka yo ban pas bun ki bill ri bapin kat ya kan ni 2/3 majority in lok sabha 2/3 majority in rajya sabha kamli ke basuk wi kita opinion 50% jong ki state ban support ya kata mau ban ratify de ki state ro kamli ke basuk bapin penkelakat ya ka secular jong kari lai the Supreme Court kalau intervene tapi haban penting kenapa bahas Supreme Court ru pindan ni ki bro la jong ki nong bisa la jong ki ba ban ye agree ba kata ki bon nong intervene no boleh ka hadum ta ka concern ka India ka Supreme Court kalau ban strike down ya ka no ka benta jong ka no ka an lada ka tengku ki fundamental right ki bopon ki an jong ka India ya ka ba Supreme Court kalau strike down mo di bapinyo 50% jong ki state ki ban support bapinyo 2/3 majority hapo
both the House of Parliament ke bomkai bapnio ye ki brio ki ban don apo Supreme Court ki ban interferes ya kata ka move kam dei ke besok adu kata tinat kadau kolong kini ki ba kala ban poi seta la dangi bakla tendri ya mentahi ngai bakadang adu kata ya kaba anuanra ya kata jing pengkala ya keteng naka India sekabaran kajing i jongai kani ke political motive jong ka NDA government ban pen i phang ki sha ki pai ba rungai Hindu ba ka kata kajing pengkala jong ka sarkar MDA sha ki pai ba rungai Hindu ba ka ba ki le dam ta ka jong ki tiga ni kajing tu ben kong i ro Henry kuman bukan mau kalau ya kan keteng India layo ndo menshwa shwa bunyo kari layo dak khat ini ya kan kari bakanya pun persan fish long between the Indian and the British te kani ka keteng India ai kalau acceptable ladu ti pom shwa de na jingya elumlang borok kita ki hima ki bahap apa kan ka kata mainland India kumbaki ong kadi jingya snow borok de kita ki princess states mo ya ka penlong kawai banyak fight banyak lihat persa ya ka British tendai ke jing temu jong ka NDA government kini ka peni kadang ka political motive ya ba kumno lemar bangi tip ya kini ka snem jong election kelajan di kumno banyak thiet ya ka vote Hindu jong ki di ka jing temu jong ki hi ke denam ta ka political motivation ni jong ki hi daki keteng India ro yengi ki thombor ba Terteng Barat tu ini tombol. Kongsan ini kum keseng kalau ngidon kampat di cingnya dah cuma dia kum constitution juga di India. Kebangi dah terwang ada ban pentrekam juga LP. Mengenai ban dawa ban sarka jala ban pas constitution ban ada bentuk no kan kasi kena perang. Kita kimat kita mantap. Bat kimat dia dai bat kiap kol kiap ke putih. Andai lapi ong ka ne extend India ro dak sensar nu iginyan bet ini nak pos extend sa Bharat tu kinang kodang nang yulasi kanang Bharat susu kinang bodi ki wa ngi ba ka song ka jing trekam ba ka song jing snap ki sum snap ne ki mat jing dawa bami nane ka thammai ban ka bri jung ni trak pro te kane ka yalam ni sta kalanti persang ban amba kare India ndo tangoi ka jingnet tangoi ka ktien bak tangga be komen ti ngasui tang ne kawai lada kum kata kemut banle jubor katma poyin de kan sajia ai pinta pa per sumber India penamla ban su nyen jubor kiret kidan la ka hok panem kidan la ka hok ban panti kena ka den ti jom ti bukita ki hepa ki sudi don bor kakut kiliang te na iba kairam cikal ti bangsa di nakaliang jongi te kalau ma daliru ngidum la ai bandong ban pediang ya kani den rei bat kum ke jala kabaret bat MP ru inung duna dengan trai poka parlimen ru ka trai ka voice ke jongi la banyak songo nom la biak songo hei ngabu pat ke jisania ba sakit ta ki paran no sosnong jongari India ke jongi kita se mo ke bangi khat ki Indian citizen ke badan sya kata ke mensiam ka ba UI jengai ba kumno kari India kawai kala banlong banora kata ke jingya teli ke unity te kum bakalong bala la mai phang ne la sender de ki long shwa man shwa jongi ngi scam ba kani kala bande ka daw ba jong ka result jong election banwan ru hapo ka ri India ka jongi ya news nam arja afusa mo kani kala bande ka daw ba jong kala banwan biang ka NDA government ha jisen sha ne kala ban ha ki nong elam sang phalang ki lapan paru bagan long kebae ban pen urlong ya kajing temu ke sarkar pedeng ban pen urlong ya ka one nation one election ne kawai ki election namar bagari India ke de kebae bat on omla ban pen biang ya ki bor pahara ha kapor ba penlong ya ki election haman lagi jela kila ong bawa la kladon kajing kam ba kajing lut jing sep kanduna ha ba penlong ya ki election ha gaju kapor ha kari ber kawai ndrai on omla ban pen biang ya ki bor pahara ban penlong ya ki election ka ba khuaj bat ka ba suba ndai kin mi ki jing huri hura hakaleng ki jela namara ki election ki bolong ki jela hakari ki jumi baik ki huri hura ni ki jing kan at
Nalor kani kilaong bakani ki election kan kata aru iki sengri ulum namar kajing yalap iki election hapok gari. Namar kajing yalap election hagani kapor kan day iki mat kibedai bat gari India barakawai om show iki mat kibedai bat ki jela. Ti hendai banwanra kawai ka election kawai ka ri kat dia kari India hi tengah kala thang. Ti nginomla ban len pat kidon hi ki jingpha na kata mo kidon lagi jong ki merit kidon lagi jong ka demerit kawai na ki major merit point ka balada kan wan kawai ka election kawai ka kan wan bai tang kawai ka election lada phila ban combine tang ya ka MP ba dia ka mle ngapuli ha ki wai ki article ki omba ka 8000 khat khandai MP election ka India ka spend hadu khat khandai spa crore tang ha ka MP election nam ta ma penbit penbiang kilang baro tila da kawan haju kemudian ke India kala ban save 1000 crore tam bisa tila da ngiken na kata kalian ngino mala ban len ba ka don ka jing mutoi katang suwan ka wei ka election ka wei ka habar ko wei ka India ngino mala ban len ba kandang stable government kamut kan ni ka jing tuklar jong ka union government ban let ban claim yi tu ki government ha ki state kitu kan duna kitu kin duna mo ki pan baru kinom lutpor mo kilet be chisni ki thabut ka wei machine MLA ka wei ka machine MP kataru kan don hi ga jing duna pat ka wei ru kapor no ble la da pin page ki union minister ki prime minister ki cabinet minister jong kari India i kumba shibun kapor ba ki lut ki spend ha ka ban campaign election ha ki state assembly ban nga ba syong menteri kam kum ki minister ti kita nginom la ban len ki la ban ki merit tenri ka demerit pat ka bandon ya ka one nation one election kalong ba kari India ka he palat kumno pun membalai ya ka resources ki CRP ki police force ki parliamentary bakin penting kena bakan don ke free fair election yo beriu na ikat kata kabom dei ke bakai pila de pitang ka state election jong ka mekhlia kano platoon ki CRP ki don ban penting kena ba kanom don kano param subuh entah ka juk opor hakari dia ban penting kena ya ka security la memlana kata de kawai kabar ka jingdon jong di officer mo nomor kini ki IES ki badi ki observer ki wan na kawai ga jala sha kawai ga jala tila da kimdon election ki dang la ban wan khambun ban pentikana ki IPS ki bawan ki bande ki general observer menta subu la da ka jia sinjia la nam la ban penbian kat kini ti nalor kata ki cingdon kam jong ki EVM machine subut namo blai ki EVM menta ki ju ki EVM ki dio sama khlia andala kod ka tu ka andala kod ka tu ka sausan singi mo yaitu ki EVM ki weng no ki delete no itu ki bun kira ano sa ki wei ki state tila da kawan haju kini ki jingdon jong ki EVM machine ru ka bomdei ka bakai but ka wei ka bang ta bahaya ka jala ka jongi da kawan ka one nation one election kelomba ketang suwan ka one nation one election ki agenda kumbalong ngipo ye keren no ye ki national issue kemudian kini ki regional issue kin sa dailu tiki victim kinde ki regional party no boleh ka wave kan long bet ka jinge keren jong ki brio ka long bet ya hari berkoi ka wave kan de kata ka jinge keren jong ki brio le se ka long Narendra Modi west met ba dan Rahul kan di mo west ba pangyen pi ka mindset jong ki brio ka kapoi yang kata kandur teo bukut ki regional party kende ki victim kila ban rem haki election haki state assembly ki jong kiro ti ya ka state ke jongi ke bangi dang don kam ye ki regional party ba bakin klaim na benta ka jing ada na benta jing penek pensa ya ka reti dustur dia kendo ka siap kemud kan ketak ba ti hendai ngi ke manifesto ke jong ki ni ki RSS bon sin hi penrung ko ka manifesto jong BJP ban penorlong ya kata ke jing temu ke jong ki te sai sin kalong ba ngai ba ke jing temu jong ka BJP hi ka along palat ya kata ka along persya ya kata ka riti sinsyar jong ka Constitution of India mo ya kata secularism
kini kita alih baik dah kabur baik kemudian ke India kalau mentah kemudian syuk sekolah country kemudian syuk kata jingsengan bangin persiang bangin praktis macam ke jengit nak kini yang maki state jela bapir ke gue banyak compare apa ki state ke jongi kapadon kata jing ban ben ke jing persia itu ini ro daki kuat ban mo ban le ke jing ban le niam daki jingit ke jongki ring pe aki wi ki jela ke pasencar ke BJP bun sien ki ki red part ki ba ki ringwet Hindu ringwet Kristen Muslim ba ki ki syak ban ben ma de kembali matahi ka pen kalau matahi ke jing temu jong ka BJP hi ban pen orlong ban pendap ya jing temu jong kini ki kunhun RSS kepada jika kunhun jong pa ba ringwet Hindu de ka dikatahi ka motif ke jong ki dengan kembali matahi kalau ba kani ka sinjam ka benkong nam ta ban para ka jing kelai ka kerteng na India sepa barat pada kebaar pada kalau ba kidan ke jing temu one nation one election terasa kesawan one religion tiga kaba ima ban kathai kaba up yang ikum ka kum ngi jela ke berpat mo ke badan la ka jong ka jengeng kum ka jat ben riau ne kum ka jela mo ngi hi kum ki pat ba kum ka jat ben riau de bentit ya history kanang main pen scam ke jong ka jong kanang kan pen seluruh ngi banyak hi ne ban kren ya ka hok mentari tika ka jing kren jong ka sarkar NDA ka ong ba oh ya ke India kata kerteng ka ba nurut mensyua bangi ngiwan banyak snok tilang banyak long lang kawai banyak dan apa kata ka Indian Constitution ngiwan nak jing stu ujung tak agreement mo ka ngidon lembah kita ki kot Islam mo lembah ki sim ki ba wan banyak soy banyak dan lang mat ka ri India to ka po telada ngatrai lada ka sarkar India ka le ida ka bor ban pengkala ya ke India syabharat kamda sengap shu ya ka sentiments kamtam ya kini ki Pak ba nong sosno jo kan ka tham lam mini North Eastern State na try kan de ge ka ba ngi haban ya keren ya discuss bagi gila kelenti bangi haban do dak sarkar NDA kam ka persiang benle da ka bor ka perkatchut sentiment su jangi na try ngi kum ka kum ki kenhon jo ka North Eastern State lingba ki forum mangidon mo per na try ngi haban ya keren mahai kani namar ka de ke jing kersil thia ini nomor simla burom syu ya tak jing sekolah hai tik porniswa bat kisi yang gejongi nomor gi nganget bahaswa bisa ini negara ban penmi ban clay tak tindu ni beri ada boleh mbok upah tek kalau tek kumba por bagi penkala ka bisa kalau kumju di nak kadang kaseng ing iba kani kom perkat kemai dengan iba kom fleksibel ngasih kadang lah ika kom praktis kemarin akaba North East jungi di bun iki jing kajing long gap le kajing repair bat ki Milan India ti sutu bat yang kani so busin meju personal wat saka sarkan dia bendon jong por different time zone ti ngatrai jaga waka sokaran dia kan perkhat juga ta one election ngatrai ka ni perkhat ya ka ai ko kuno perkiu ka ekonomi po kono is pro tapi ka yo ka kot piong pila puli putih tapi om ka kot ka kia masno ba midang long lak pihan dengan keren ba ini kiminda India te paralog da ketung ila poi pokot jong thop ko bor jingi menta ka jan miet nge se syambyang bat phi la shim tayo ka jo ka sngi bat ha ka jo ka por kublei shibo ne ka por jong phi bat tiasop